kuhu südamega üles ja kiida loojat laules, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. kui magama ma viitsin, pea isa sülle peitsin, mind saatan tahtis neelda, kuid isa võttis keelda. Jää rahul, ütlesid sina, mu laps sind kaitsen mina, ta ei saa kahju teha. The newly arisen Estonian state and people have opened their heart to you, Holy Father, and in these hearts of ours you will read joy, faithfulness, and respect. Ennistagu Jumal Eestit ja igaüht tema elanikest. Sola meiste evangeeliumis. Sool on maitseaine, mis hoiab ära isikliku ja ühiskondliku inimeksistentsi lagunemist. Nii nagu tavaline sool säilitab inimesele tarvilikku toitu, nii evangeelne sool hoiab alal isikute ja ühiskondade vaimset tervist. Hoidke seda soola enestes ja rahu olgu teie keskel. Mi congratulo con voi per la sovranità riacquistata, per questa sovranità che si esprime nella persona del vostro Presidente, nel Parlamento e nell'ordine pubblico che è proprio di un paese democratico. Ma õnnitlen veel kord teid teie suveräänsuse eest, mis väljendub kõige paremini teie presidendis, teie demokraatlikult valitud parlamendis. Ma õnnitlen teid selle eest veel kord. La Chiesa vuole essere serva dell'uomo, della persona, delle comunità, delle nazioni, dell'umanità intera. E il Papa si chiama Servus Servorum Dei, servo dei servi divini. Vogliamo continuare con questo servizio, con questo ministero petrino e cristiano davanti al nostro continente e davanti al mondo intero. Kirik on inimese, isiku, koguduse teenriks ja paavst on teenrite teener. Sellepärast püüame me jätkata ikka seda teenimist inimese heaks.
Jumal enistagu Baltimaade rahvaid. Jumal enistagu Eestit ja kõiki tema lapsi.